جا ارکسلاو لوبن تماشاوان برز بولتن آدم جمیر ششیا تایبت روجاوای کردستان و سوریه از ملاو عبدو زجوارا پیشکش بکم و جباجار قامشلو میدس منوچین خوب کن لباجار قامشلو یا روجاوای کردستان دتقین کده دکسان جان خوش دزدان جدن خوجهی جدزگاه آرکر دانازانین کو ولاتی بناوی رودی فاروق سلیمان یا 29 سالی کو خلکن طاقه جرنکیه ولاتیا بناوی رائده نایف یا 24 سالی جه خلک نافچایا تل حمیسه ده انجام تقاندنا دینامویا که بوم بکریده دناوا کلو پلین کارگاه دوباره اساس کرنا بلاستیک یا لسریا عویجا لباشور روجاوای قامشلو جانا خوش دزدان جه دران آمجا کرن کولگور لیکولین و بلگهین دسپیکی دینامویا کی کون ده انبارا کارگه ده بوان ده تقیایه دوی کوشبون خوشخانه سلام هاتن وگ هستن لیجبر گرانیا برینین خوش جانا خوش دزدان در چارچوبه جوینا نوبر سروک مسعود بارزانی و جیمز جفری شانده تایبت یه امریکیش با سوریه کو ایرو لصلاح الدین هولێرا پایتەخت هەرێما کوردستانی هاتو بۆ لێدارخستن سەرۆک بارزانی گوهرتنا دیموغرافی لە باکوورێ ڕۆژ هەڵاتی سووریە ڕەت کرد. پشتی جوینا به سروک هەرێما کوردستانی نێچیروان بارزانی را ایرو ڕۆژا سێشەمێ لە صلاح الدین هولێرا پایتەخت هەرێما کوردستانی سروک مسعود بارزانی پیشوازی جیمز جفری نونر تایبت یه امریکی یه کاروبار سوریه و شانده پیره کرد. ده هفدیتنه ده روشا سیاسی و پیشاتین داوی یا عراق و هنگاوین جبو پیکاین حکومت نو یا عراق و اگرین به حزبونا تروریستین داعش لعراق هاته نرخاندن. لبشکیدن یه جیوینات ناورا سروک و جفری ده رونهی خستن سر روشا سوریه و هفکشین میدانی یه داویه. و درباره رولا آلین کردی و پیشاتین سوریه ده دانستاندن بیرو رامان آن کرن. هروا سروک مسعود بارزانی تکزی لویه که کرکو پیوسه لهر روشکه ده ری لویه که وره گرتن و گل کرد لسوریه راسی گرفت و نخوشیان و چارانویسه که ندیار ورن و نابه به تو اوه که گوهرتن دموغرافی لباکور و جلات سوریه رو بده. پیودین دنافر هریما کردستانی و امریکا ده مجارکه دن وی جوینه بون. و هماهنگی و کار هفبش یا هر دو آلیان جبو شر دجی تروریستین داعش بلند هاتن نرخاندن. دداویا جوینه ده هر دو آلیان تکزی لسر برفرح کرنا هماهنگیا دنافر هر دو آلیان ده دواره جدا جدا ده هاته کرن. ده جوینه که ده لگل جیمز جفری نیچروان بارزانی تکس کر که ده هولین خوده جبونی ذکرنا آلیین کردی لسوریه بردوام به جبو دابین کرنا مافیگل کرد و پیگه که باشتر پشتگیریه لهر گاوه که جبوره کفتونی یک ریزیا کردی بکن. ایوارا روژا دوشمه 17 ماه 2020 لهولێرê نیچیروان بارزانی سەرۆکê herêma Kurdistanê pêşwazî li James Jeffrey şandeyê taybet ê Amerîka bo Sûriye û şanda pêre kir. Nêçîrvan Barzanî serokê herêma Kurdistanê tekez kir ku wê di hewlên xwe de bo nîzîkirina aliyên Kurdî de lê Sûriye berdewam be û dê piştgiriyê li her gavekî ji bo rêkeftin û yekrêziya Kurdî bike ji bo dabînkirina mafê gelê Kurd û pêgeheke baştir di dema niha Sûriyeya paşa rojê de. Di wê kombûnê de dawîn pêşhateyên rewşa Sûriye û hewildanên navdewletî ji bo çareseriya krîza Sûriye dubare vegera aramî û aştiyê û rawestandina şer û kuştinê hatin guftego kirin. Her wiha, rol û amedebûn û karîgeriya hêzên herêmî û navdewletî jî li Sûriye pêwîstiya hevkarî û hemahengiyê navbera hemûyan de bo dîtina rêkeçareya siyasî, aştiyane û parastina aramî û siqamgiriyê lê navçeyê bigiştî hatin tekez kirin. Di beşekî din yê wê kombûnê de behsa dawîn pêşhateyên rewşa Iraqê û hewlin bo pêkanîna hikûmeta nû ya Iraqê û helwesta herêma Kurdistanê di vê derbarê de bigiştî hate kirin û ronî xistin li ser matirsiya serhildana terorê li Iraq û Sûriye û çawaniya rûbirûbûnê bi hevkariya hevpeymaniya navdewletî her wiha behsa peywendiyên herêma Kurdistan û Bexdayê û çareserkirina kêşeyên navbera wan de hatin guftego kirin. شاندکه نوناراتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه لگل برپرسیار نویزگاه نتوین یگرتی لهریما کردستانی جوین اکل دارخستن جدرک تایبت جار کراراگهاند لسر دخوازا برپرسیار نویزگاه یو ان شاندکه نوناراتیا هریما کردستانی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه به سروکاتی عبدالکریم میرانی سروک نوناراتیه
سردانا برگاه یو ان له هولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانê kir. Di civînê de rewşa penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê dimînin vegera penaberên her du bajarên Serêkanî û Girêsipî rewşa penaberan li kampên Herêma Kurdistanê rêbaza xwendinê lê dibistanên taybet bi Kurdên Kurdistana Sûriyê kêşeya mamosteyên dibistanên taybet bi şagirtên Rojavayê Kurdistanê yên li Herêma Kurdistanê û hin xarên din yên peywendiya wan bi penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê ve heye hatine gotoveşkirin. بله تماشاوان هجام بهتر لسر جوینا شاندان و نراتیا هرما کردستان یعنی کسی لگل برپرس یو ان راوستن هاجی میوانه مبرز نواف رشید اندام نراتیا انجمن اجتماعی کرد سوریه الاستودیو مر آمده برز دسبیک بخیراتنا تدکم سپاس کوتیرو میوانه می اگر دسبیک تمر بحثنا وروکا جوینه بکه چه مجارن گرنگ دو جوینه ده جوین سردوزا بهتر سردوزا نونری كمانا دولتي يقول هريما كردستان دروني سردوزاوي بو إما جي قالك تشتي بو درابورا ودهاف قالك تشتي ما هبون ما حز ذكر أم ببينن لمقابل زاتري ساعتو ميفاكي بهتر دواري سياسي قشتي دابو قلت إما بربرسين او آلیه پنابره و آلیه خوندنه و آلیه کامپا و برپرسیوی جدا ہے سوز داما دمک نزیک ده رمشتنک دی بمار بکن جبو وان مسئله هانه جی امباره گفتگو بکن دیالوگ بکن بهتر دواره سیاسی ده بو پیش روژا سوری ده بو و چاوا نرينا حسكر قهداري نرينا ما بكي وخاتنا برز جفري الهريما كردستاني وبقدانو في الهريما كردستاني ونشتنا انجماني اجتماعي كردي فاوار هذا بو بيتل وقود جي ايمن از نيزيك رمشتنا كده كان بنوناري سوريا امامي بس حزدكم قهداري الهروستاوا بكم وباش زانب هناك تشتين هبن از كاربن بيرا گفتگو بكم ديالوگ بكم وهروها جي از خستكي وبكينم جي قوتي خستن سروكي امامي قشتي باشه تدبيجه لسر داخوازا برپرسي يو امبو افجوين هات انجام دانيا جهات لدار خستن تدبيجه دواري سياسي دا وجويناوا بهتر لسر روشا سوريا بگشتی و روجاوای کردستان بتایبتی بو هل بستاوی درباری داوین پیشواتین روشالات چه مفاراتی چه بو؟ هلوستاوي بهتر قهداري لما ذكر هلوستاوي بيرابو لقلويبو قويك ريجي ببي زوترين دم هلوستاوي لقلويبو ام كاربن تشتكي شيء خوش على سربك نجبو بيش روجا سوريا جبو ام كاربن جي خبب وكا متوك سركا سوريا هذا بهتر ذي واري دبو وحاز ذكر قهداري لما بكي تشي زحمتي هنا تشي أستنجي هنا إيقو حتى آنها هون ونكاريبو هونك وكرد الهفدو رون الهفدو بكن هلوست أخو بكن يك هلوست الشرمي زاكو معنا في دولتي بي وهجر لتشتيقو نابرا ورجيما السوريا ذبي وحاز ذكر الناس بكي حتى كي جا دوري هلوستا أمريكيا بو برجوالدي كردي ويكيتيا كردي وإيرو ساجي هذه دولتي خذي باندور وحز ذكر الراس بكيجي وتركيا قالك أب مثلا حمود زاتري ساعات ونيفكي دورات ساعات كهربكي أفوار بو باش تقول بهتر بربرسي يو إن قهداريا واتكر تبحث خوستك خوكر هناك وشوندا أنا كسي خوستكن وهبون داخوازن وهبون بيشنيارين وهبون أجر شمر بحثوان بيشنيار وخوستكان إما خوستك ما هبون بو خندني وما مستعي مدارس ملتي ماتي ده إيه كامبا إيقول باجارة وضعي كامبا ويو ان وكاويش كاربي بشروجي ده قلت أفانا حمو بربرسي
جانبی انسانی هەیە بەرپرسێ جانبی ئینسانی هەیە ئەس نزیک حەز دەکەم سەرڤالەیەوە تەلەفۆنێکی مە بکەن ئەز وی لەگەڵ وەردڕۆن و ئەم دیسانەیە گفتوگۆ دکەن و چ چارەسەری هەنە شتێ هەبنژێ ئەم کار بن بکەن شتێک و گرێدایی ئەڤڕێ خستنین سڤیل ئەڤێگۆن کار دەکەن کامپادە گرێدایی بیۆئن بە هەموو ئەمێ هەڤرە دیالۆگ بکەن گفتوگۆ بکەن و چ چارەسەریە پێویستی هەبێ ئەمێ زووترین وەخت بکەن. باش بەپرسیارە UN نەگوت حتا چ ڕادەیەکی ئەو ئامادەنە پێشە ڕۆژێدا UN لە ڕۆژاوای کوردستانی کار بکەن بەحسابەیەکێ نەهاتکردن گوت ئێمە حتا ئەوها تشتێکتر ناگو ئەم جێڤەکشن بەس وەکێ ئێمە مەخواست حەز کرد ئەم ببێژن وەک پێشنیار خۆزی UN کاری بە دەبن سیوانێک ئومەمی کۆمان ناودەوڵەتی کاربێ چارەسەریکی بکەیت ئەف کێشەیە گۆنابەرە تورکیا و سووریا و ڕۆژئاوای کوردستان تایبەت و کاربێ دەڤەرێک ئارام بکەیت گوت ئێمە شخوا هەر وەختیان ئامادە دەوان بەس حتا ئانها ئەف دەوڵەتی خۆدی باندۆر و خۆدێرۆن و خۆدی بەرژەوەندی وان هنا حتا ئانها ئەو دەرفەتەهانێ نەهاتیەدان گرێدایەژی دەوڵەتێ ئێگ و دائمی هەندڕێ کۆمیتا ئومەمیدا دوێدا بهتر بواە گرێداییە بەس ئێمە وەکو پێشنیار ئەمە ڕاکەن و ئەمە ببێژن بهتر ڕەحەتیا خەڵکی بهتر خەڵک باش دەبینن گۆش بەدرا سەر دەبن سیوانە دەوڵەتێکی دەوڵەتە دەبێت بن سیوانە کۆمانە دەوڵەتی بێ باشتر بێ دەڤەرێک ئارام چێ بێش بۆ خەڵکی بەکار بن هەسانی وەگەرنجیە خۆ جارێک دی وەگەرنجیە خۆ پێدوێ ژیانی تەوفیر ببن دەبێت. باش ئەمە مەسە لەسەر داوین پێشهاتین کۆنها لە سووریە بگشتی ڕوو ددن UN چاوا لەوان پێشهاتەیان دنارە چاوا دنرخینە ئێن وەک کەسایەکی گوت ئێمن ئەس بەرپرسم لە باشووری کوردستان ئەس بەرپرسیاریان لەڤرە بەس ئێمە حەز کرد ئەس گۆداری لێ بکەم و هەر وەختیژی وەک هەروەستا خۆ دەگوت بەس بهتری گۆداری لەمە دەکرد و حەز دەکرد پێشنیارێ مارە هەژێدە شتێک و ئەم دەبینن باشە و بهتر بەرژەوەندی ملەتی مەتێدە ڕاهەژێدەش بۆ بگهێنێ تەڤەراگ و تێخواستن. ئەثر دوی واری دەبوونە یعنی وەک هەلوەستا خوا فەرز نەکرد یەک ئادۆن گوت ئێمن ئەس نەبرس پرسیارم حتا ئەز ئانەش ئەس بێتر پرسیاریان من لە هەرێما کوردستان. ئەندامەیە نونەڕاتی ئەنجومەنە نیشتمانیا کورد لە سووریێ برێز نەواف ڕەشید ئیرۆ میوانی مەبوو گەلێک سپاس لەسەر وانزانیاریێنتە گەلێک سپاس. لە باژارێ قامشلۆ دیەک ڕۆژێدە دە ڕۆژێن جودایên کوشتنê hatin encamdan jê derna xwecehî belavkirin ku doh jineke temen 30 salî diya du zarokan bû li bajarê Qamişlo bi guleyekê hate kuştin û hetanha sedama kuştinê nediyar e. Di heman rojê de welatiyê bi navê Mihemed Mislim Narko ku xelkê bajarê Kobanê yew temen 40 salî û bavê sê zarokan e li bajarê Qamişlo xwe bi dar vekir Narko xwedî ofîseke serfkirin û veguhestina pereyan e. Ji Qamişlo me biçin Kobanê li Kobanê ofîsa Enekesê di karê xwe de berdewame hejmarek ji Partiyên Rojavayê Kurdistanê seredana ofîsa Enekesê kirin pîrozbahî pêşkêş kirin. Ednan Bozan endamê xwecehiya Enekesê ya bajarê Kobanê jarkêra ragihand hejmarek ji Partî û Rêxistinên Sivîl û Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê seredana ofîsa Enekesê li Kobanê kirin. Aroha Bozan dazanîn ku her yek ji Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Wehdê, Baskê Şêx Alî, Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê, Komelgeha Parêzerên Kobanê û Rêxistinên Sivîl û Rewşenbîr û Rûspiyên bajarê Kobanê seredana ofîsa Enekesê li Kobanê kirin. Pîrozbahî û kêfxweşiya xwe ji vekirina ofîs û nêzîkbûna aliyên Kurdî danaxuya kirin.
چکدار دورین بلابونا هسدل باکور حلب توبران کرن روانگاه سوریه یا مافی مروان بلاف کر شوابوری گروپین چکدارین اپوزیسیون سوریه دورین بلابونا چکدارین هسده لتل مضيق وتل جيجان وحليصة وبينا لباكوري حلبة توباران كرن بكوزيان المروفي ورن تومار كرن روجا 16 هيفي مهيجي همان جروبان هسده لجندن شراو دفرن شهبة ترفعت شيخ هلال شيخ عيسى مرعناز منغ مالكية شوارغا قلعة شوارغا صوغانكي لباكوري جندواري حلبة كرنا آرمانج بكو زرر ورنا ناسكرن لروجاواي كردستاني ودفرنا دنج دربي ويجي شر وبفتون نبرا جروبين تشك دارو هسده ده بردوا من جلك جاران سيفيل دبنا قربانية ويشري 11 سال لسر ترورکرنا کمال شاهین هفرسکاری گشتی پارتیا الوفاق را درباز دبن کج آلیه پککی و لباجار سلیمانیه یه هریما کردستانی خاطب و ترور کرد. کمال شاهین یکمین کسا جه پککی جدا بو و پارتیاک لروجاوای کردستان دامزران که ده 17 سباتا سال 2005 ده هفرسکاری گشتی پارتیا ریکفتنا کردی لسوری الوفاق لپاریزگاه سلیمانیه یا هریما کردستانی به دست پککی هاته ترور کرن. کمال شاهین جدایک بوی یکی چلیا سال 1961 لگند حاج خلیل یه نافچه راجو یا عفرین روجاوای کردستان جمالباتا که ولاد پاریز هاتیه دنیای در چوی پیمانگاه پیشاسازی بو و ده سال 1982 دیان ده خوندکار کلیجا اندازیاری مکانیکی لزانیگاه حلبی بو. لشکری خواه نچار ده سال 1986 ده کر پشتره به حزر رامان پککی باندور بو. ده سال 1987 ده به فرمی تولی پککی بو وکو اندام کمیتا پیوندین دیپلماسی و چالاکین رخصتنی دست بکاری خواه کر. ده سال 1979 ده تولی جانا چکداری بو و دناوا چکدارین گریلا ده جه خواه گرد. ده سال 1991 ده دراپارینا هریما کردستان ده بشدار کر. پشتیوه به 9 سالان واتا ده 2000 ده بو نونر پککی لپاریزگاه سلیمانیه. پشتره بو هفرسکار کامپا کردین باکور لباجار مخموره. کمال شاهین جبر خباتا خواه راسی آسانگی و ریگریان ده جیان خواه دهات. گلک جاران هاتو بو بنچاف کرن چه جالی پککی به یا جی جالی سوریه، لبنان و ایرانی به. ده دما پیده لسوریه هاتی دامزراندن وکو هفرسکار گشتی ده سال 2003 ده هات دستشان کرن. پشتیوه به ساله که واته ده سال 2004 ده جهزور رامان پککی جدا بو و خواست پارتیا که جه کردین روژ آور دامزرینه و بیاکجاری جه پککی وقتینه و بریار به دست وانده به. پشتی 25 سالان دناو پککی ده ده 15 طباقا سال 2004 ده به فرمی او چند حوالین خواه جه پککی جدا بون و پارتیا الوفاق دامزراند وکو هفرسکار گشتی هاته هلبجارتن. لیاو یک جاو سوریک لجم رژیم سوریه و پککی چکر جبر دوار رخصتنی و سیاسی ده خودی رولو باندور بو. جبر دامزراندنا پارتیا الوفاق راسی گفان هات و بشیوه که زندی جالی کجکی یا سر به پککی و گف لی هاته کرن. لطفی گفان کار خواه نوستان تاکو ده 17 سباتا 2005 ده لپاریزگاه سلیمانی یا هریما کردستان هاته ترور کرن. بلين هاجب اوایکی راسرات زیبه چون باجار حسک الگل نوچگان مدار عبدوش بوگم بزانبن چه داوی زانیاری الجمعی هنه درباری روشا باجار حسک بتایبتی پیشهاتین میدانی دارات مجمته هفدامات باش به چه زانیاری نو درباری روشا حسک بتایبتی پیشهاتین میدانی الجمته هی کرم بک دامات باش به داستی اشترا ایرو لحسک ده فروکن هلیکوپتر امریکای تحالف يكون السرباجاري حسكي الساعات 12:30 نيرو حتى الساعات تجي السرباجاري حسكي تشو دهات وكيد للزرقاني ده بالشاف للزرقاني ابو راسين ده بالشاف تقين هابون نال الزرقاني بالجندي ربيعات الجندي ربيعات نيزي الزرقاني في الورجي ایریش پیدا بونا برا قصده و گروپین چکدار ین سر ترکیه و او جی دوه به شف بو تشتا گرینگ او هیا ده روز لزرگانه حتی در بداری جخلکن باجارو که زرگانه هر وها گندواری زرگانه جی چید به او ده روزا او ورده
يعني پشتی تقرین چه دبن برا گروپین چکداریین سرتیکی و قصده و افهی ده روز يعني دكارن بيجم درب دريا قالتي تشبوي الفي باجاروكي نسبتي تلتمر وباجاروكي في براستي هي دروج از كارن بيجم آرامة دنجي تقينا نايج در دوري تلتمر هروها الباجاري تلتمر روجانه دكارن بيجم روجانه چونو هاتنين قرا روسي هي لدربيسيه حتى تلتمري وهروها ريا روج افاي تلتمري دقرم اللي النلسر خطا زرقاني دمشن خطا زرقاني او ريا زرقاني يكجارنا ايريش تشيدبن شر تشيدبن ادويرير نار دكارين بيجم روج هلاتي زرقاني دمشن وقت يدن روجانه هزن لشکری امریکی لهندره باجار تلتمر پیدانه تشتا يعني ميداني البيدري أبا بلي دارا تقوت أبديتي دهرجا شرو بفتون نبرا جروبين تشكدارين بسر أوبوزيسيون وقصدي دا تينا رودان لزرقاني ودردورا زرقاني بتابتي جند ربيعة تقوت بيلك دربدرية دروسوية أو كتن كو دربدر دبن بري خودن كيجان أفتشيا دورن كوي داري براستي يعني دكار بيجم بريوان شقر يعني هول ددن خانيا كريبكن الحسا كيبي القام شلوبه اجبرتي يعني برسكريك يعني او جيان الزرقاني نمايه كار لي نمايه فيعني نجبر تقيناجي يعني خلق خوازن شقر بعيشن كار كي ببينن اجبر بي هاوي جيان الور هاتي راوستاندن اجا دهرن ايجو كارك يوي هبه دكاريش خور دكانك الحسكي بك القامش ليفك يجبو جيانا خو بردوام بك دكارن بيجم بيدر باريده يعني ناچن كامبا يعني اف دربدري الجدهرو فجا ورده شخور درن خانيا كريتكن دكانا شخور بتكن جبو كاري خو بردوام بكن جبر يعني جيان الويدري هاتيا راوستان التزغاني باش دارا درباري روشا مروفيجا مي بهتر لسر روشا دربدرين هردو باجارين سري كانيو جريس بيجي بسكنن اگر تمر بحثا روشا وان بك بتايبتي دورزي زبستاني دا كوبريا چند روجانجي برفك زيدا باريا بول باجاري قامشلو يانجي لروجاواي كردستاني بگشتي اگر بحثا دربدران بكن تكس سردانا وان دكن جنيزيك وروشا وان شوبينن تو آلي كاري جوانا تينا پیشکش کرن براستي يعني هجمار وان بدر أذكارم بيجم يعني حتى عنها جيايم نيزي 8000 كسي 8000 كسي لكامبا وشوكاني ايجو دمينن الفي كامبي براستي يعني ريفابريا في كامبي نما دكاري يعني بيشوازيا يعني مالبات اندبك يعني برچبونه واجبر امكانيات وان كي من كون جوان جاركن تو بجوان جارك قالك تشوان اجا ايجو نه وري يعني وان دكن كونكي مزن كونكي هفبش حتى جو جيكي جوان را ببين اما جو انا بي كامبي براستي جيهدي كونكي باشقا دسوينا كبه برسكريك اف يادن يعني مثلا سرمي براستي الكامبي يعني برسكريكن جرمي وبرسكريكن صاربوني تنه يجبك مازوت الوان هاتيه بلا كرن وبرنجتي بيبر هروها رنجتي بيبرجي الدربدري اي غشتري كاني هاتن الحسكيجي والهم باجاري دنجي وقتي بيبر سري مالي دست لتر الوان هاتيه بلا كرن اي برسكريكا وان يا برسكريكا وان خوارن وخوارن دي اف كيماني جيانا وان ده هي دارا تبايا بنابرين سري كانيو جريس بينها دنافا كامبا وشوكاني دنا توكس دنافا دبستانا دا تننه بلي دبستان خد دا قرتين يعني انا دكارمي يعني انا شيست حياه شيست دبستاني الباجاري حسكي انا حتى عنها هنا دبستانا دنا وروجانه اليكاريج جوان راتي بيشواز كرين اللي يعني وهروها يعني بيست ريخستنين
هرمی گل هندره باجار حسکی دی اوجی آلیکاری بوان در بدر دکن لعب بیستری خستن اوانا حسکینم يعني او امكانيات وان فرتنن وتاني هاي باصور يعني او تاني باريوان رادبش بليغو الي كارياج هريما كردستان تيب تايبت دزگاه خيرخوازيه برزاني برسگريكا وان شي برسگريكا انه اب يعني ريخستني ناف دولتي حتى ان هات الي كاري نداني وان سوزاددن جيفينا بوار تشيتكن لي حتى عنها امكاني بيشم تشتكي برشا بالوان بلا نكريه بله نوچه كان مدار عبدو حسكه القلم ابو قالك سباس للسرزانيرين كوتا دانامه یک جا ارمانجی سرکه دجیانا سیاسی سرکرده کرد و اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شهید نصرالدین برهک یک رزیا سیاسی تفگرا کردی بو رول کویا بهز ددا مزراندنا انجمنا اجتماعی کرد سوریه ذهب یک جا آرمانج سرکه دجیانا سیاسی یا سرکرده کرد و اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه شهید نصرالدین برهک ده یک رزیا سیاسی یا تفگرا کردی ده و رولکا وی یا بهز ده دامزراندنا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی ده هبو دمکو اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نصرالدین برهک باو علا وکو نونر پارتی د جواتا دامزراندنا انجمن کردی ده آمده بو و دمه انکسی لسر داخوازا برهک لزبون د دامزراندنا خود کرو پشتی وکشاندنا پیاده جناو ریزا تفگر کردی ایدی تفگر دامزراندنا خو وکو انجمن اجتماعی کردی راگهاند برهک ج پیشروان بود بشداری دخوا پیشاندان قامشلو باجاروک روجاوای کردستان ده کرو گلک گوتنین وی د خوا پیشاندان قامشلو ده هبو مؤسسه حکومت نجوتن مؤسسات منا تخلص عم دريه جامد خنبريا بيجي صالي حتى انها ودري نبكيا دوما قياده واناكي وبشيان ديال قامشوكي قياده سياسيه كدير روسيا واوانا تخازن بس كرد بسكنن اب خوينا شهيده ريت كان وجمره بكريا بوي ما في كرد سوري اندام پولیت بیروی پارتی له همبری هزا اولهیا سوریه له باجاروک تربسپیر راوستیا و رولک سرکی به سرکفتنا یکمین خو پیشاندان پیشیا مزگفت شیخ احمد لوی باجاروکی دید هر وها باوی علا دگل جوانو تفگر وان هماهنگی کرو ل باجاروکی گرگل لکه ل پیشیا خو پیشاندانا آمده بو ل چارچی باجر ده بانگا آزادی و داخوازا روخانا رژیم اسد کر ل باجار چلاخا کو بخوجی جوی باجاری بو رولکویا سرکه ل بزاوا جوانو خو پیشاندانا ده هبو ل باجار دیری که جی دماکو بشداری سیمینار که جمهوریا انکسی کرو و بمیرانه آخوی و گوت ام قبول ناکن کس کچین کرد پیز بکاو و جوانین کرد براوینه ما بستاوی و دمه پیاده بو پشتی کو پیاده گف ج گنده بانش کفته خوار و گند سه روژا دورپیچ ده هشت و گفا شواتا گندا سرکرده کرد نصرالدین برهک بلز خوگهاند بانش کفته و جوان را گوت ازو پارتی و انکسی لپشتا ونه و روژا پشتی وی بخوا بلز گهاندا قامشلو پرسا وی گندی جبو سرکردین انکسی و گوهیزی و داخوازا چارا سرکرنی کر اندام پولیت بیرویا پارتی نصرالدین برهک د دسپیکا شورش ده ج سرکرداتیا پارتیا خو خواست هزکه لشکری آوا بکه و ریبریا شورش سوریه له هرمین کردی بکه روزنامه کردستان که جالی راگهاندین آناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهفکرن به هجمارا خویا 626 بشی عربی هجمارا 167 بشی کردی درکت. روزنامه کردستان کش آلی راگهاندنا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهفکرن باجمارا خویا 626 بشی عربی هجمارا 167 بشی کردی درکتیه گشتیه بردست خوینران دروپلا یکم یا روزنامه ده سروک بارزانی سپاسیا فرانسال سرپیشکشکرنا درمان و چارەسەرکردنا ڕەوشا زارۆکێ کورد محەمەد و ڕزگارکردنا وی ji mirinê kir hurguliyên pêşwaziya Serok Barzanî ji balyozê Fransayê li Iraqê re herwiha dubara daxwaza Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê alîkariyê ji Rûsya ji bo giştina çareseriyeka aştiyane li Sûriyê û garantiya mafê gelê Kurd tê de herwiha heştemîn salvegera armançkirin û terorkirina serkirdeyê Kurd شهید نصرالدین برهک سرباری گوتارا دسپیکی یا روزنامه دبن سرناوی پارتی و کار اجتماعی هفبش جه خود گرن.
دروپەلا دووەم دا ژێ ڕۆژنامەیە کوردستان لڤ و تەڤگەر و جivînên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye û pêşwaziya şanda Emerîkî li Qamişlo vekirina hin ofîsan li Rojavayê Kurdistanê dropala sisiyan de vexwendinên rêxistinên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li Herêma Kurdistanê û Ewropayê ji bo vejandina heştemîn salvegera terorkirina Şehîd Nesreddîn Birhik dê 22 vê mehê de hejmarek nûçeyên binpêkirinan şehîdbûna sê welatiyên Kurd dê teqînekê de li Efrîna Rojavayê Kurdistanê cê xwe digirin. Rewşa Rojavayê Kurdistanê û binpêkirinên dermafê gelê Kurd têne encamdan, raport bûyer şirova û pêşhateyên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û Sûriye giştî, gotarên siyasî û civakî û berhemên sih nivîskarî, çalakiyên Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava, rewşa kampên penaber û derbideran, babetên girêdayî civak û tenduristî û rewşenbîrî, şirovekirin, nerîn û helbest û nûçe, bûyerên girêdayî Kurd û Kurdistana Sûriyê, dropelên dinyên rojnameyê de cê xwe digirin. Dejmara 167 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku jî 4 rûpelan pêk tê, dropela yekem de dibin sernavê nebûna mazotê rewşa xelkê li Kurdistana Sûriyê zehmet kiriye ku bi pênûsa nivîskar Semer Elî hatiye nivîsandin cê xwe girtiye. Dejmara 167 de ji beşê Kurdî ya Rojnameya Kurdistan çalakî, helbest û gotarên heft nivîskaran hatine belavkirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneya ji aliyê ragihandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Elî Umar. Di du civînên cuda de Malo Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye bi her du wezîrên derveyên Rûsya û Îranê civiya dawîn pêşhateyên Idlibê gotûbêj kirin. Di çarçoveya Kongreya Esayî Şamyonşin li Almanyayê Wezîrê Derveyê Tirkiye di du civînên cuda de li gel Wezîrê Derveyê Rûsya û Wezîrê Derveyê Îranê pirsa Idlibê û dawîn pêşhate gotûbêj kir. Malo Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye piştî encamdana hevdîtina xwe bi Wezîrê Derveyê Rûsya re ji rojnamavanan re ragihand û bi Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Lavrov re civiya. Li gel wî dawîn pêşhateyên rewşa Idlibê gotûbêj kir û got ku wî ji hevşanê xwe re tekezî li ser pêwistiya rawestandina êrîşan li ser Idlibê kiriye û daxwaza ragihandina agirbesteke herdemî li wî bajarî kiriye. Da ku aramî û cêgirî careke din vegere bajêr. Herwiha oxlo da zanîn û got ji bo dîtina çareseriyekê ji rewşa Idlibê re biryara îro şandeke Tirkî pilebilind seredana Moskow bikew li gel berpirsyarên wî welatî pirsa Idlibê gotûbêj bikin. Weke Wezîrê Derveyê Tirkiye eşkere kiriye ku Tirkiye û Rûsya derbarê rewşa Idlibê de guftûgoyan dene. Ew ê ev guftûgo berdewam bin ta çareseriyek ji rewşa Idlibê re were dîtin. Li aliyekî din û ji bo hema mebestê Wezîrê Derveyê Tirkiye li gel hevşanê xwe Wezîrê Derveyê Îranê Mihemed Cawad Zarîf re jî hevdîtinek pêk anî. Her du wezîran di wê hevdîtina xwe de rewşa navçeyê bigiştî û dawîn pêşhateyên rewşa Sûriye bi taybetî rewşa Idlibê gotûbêj kirin. Doh jî Serokê Îranê Hesan Ruhanî li ser rewşa bajarê Idlibê û rêkeftina Sûçî ya konabera her sê welatên gerendor de hatiye emzekirin axivî got ku rêkeftina Sûçî rêkeftineke giring û nimûneyeke serkeftê li navçeyê ye. Divê Tirkiye rêzê lê tebaya rêkeftinên girêdayî bi Sûriye û serwerî û yekperçeyiya xaka Sûriye bigire. Piştî ku Serokê Amerîka daxwaz ji Rûsyê kiribû ku pişta rejîma Esed berde. Kremlîna Rûsî bersiva Serokê Amerîka dide û dibêje ew ê piştevaniya xwe de ji bo rejîma Esed de berdewam bin. Piştî ku Donald Trump Serokê Amerîka derbarê Idlibê daxwaz ji Rûsyê kiribû ku pişta rejîma Esed berde. Kremlîna Rûsî ji alî xwe ve bersiva Serokê Amerîka de û got ku Rûsya wê piştevaniya xwe de bo rejîma Esed berdewam be. Dmitry Peskov berdevkê serokatiya Rûsyê derbarî daxwaza Serokê Amerîka ji Rûsyê re ku piştevaniya xwe ji rejîmê re rawestîne ragihand û got ku welatê wî wê piştevaniya rejîma Esed del bajarê Idlibê berdewam be û qet pişta rejîmê bernade. Peskov serbarkir û got jî ku derbarî proseya leşkeriya rejîmê li ser bajarê Idlibê û gunda warên wê hêz û rawişkarên wan de piştevaniya hêzên rejîma Esed de berdewam in. Piştî derbasbûna sê mehan ji destpêkirina operasyona bezjayî ya rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyê li ser Idlib û gunda warên wê ku encama wê operasyonê de rejîmê heta niha kariya rûberek mezin ji bajarê Idlibê bixebin kontrola xwe de û roj bi roj pêşveçûnan bi destxwe vebîne. Donald Trump Serokê Amerîka bo yekem car behsa rewşa Idlibê dike. Daxwazê ji Rûsyê dike ku pişta rejîma Esed berde.
د داخویانێکێ de کوشka spî ragihan dibû ku ji ber alûzî û têkçûna rewşa bajarê Idlibê bi sedema berdewamiya êrişên rejima Esed bi piştevaniya Rûsya û encamdana bin pêkirinan derheqê welatiyên sivîl de Donald Trump seroka Amerîka fikara xwe derbarê rewşa Idlibê derbirand û daxwaza ji welatê Rûsyê kir ku êdî pişta rejima Esed berdew rejîm bin pêkirînên xwe li Idlibê rawestîne. Eman daxuyaniye eşkere kir ku roja şemiyê serokê Amerîka peywendiyeke telîfonî li gel Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye encam da. Duê peywendiya telîfonî de Trump netirsiya xwe ji têkçûna rewşa bajarê Idlibê re nîşan da. Daxwaza rawestandina şer û tundutujiyê li bajarê Idlibê kir ku pêwîst e Rûsya piştevaniya xwe ji rejîmê re rawestîne. Ku ji alî xwe ve jî serokatiya Tirkiye di daxuyaniyekê de behsa peywendiya navbera her du serokan kiribû ku Erdogan û Trump duê peywendiya telîfonî de behsa dawîn pêşhatiyên rewşa Idlibê û Lîbyayê kiribûn. Ji alî xwe ve Erdogan tekezî li serparastina xalên xwe yên çavdêriyê kiribû û redkirina welatê xwe ji dorpêçkirina wan xalên çavdêriyê ji alî rejîmê ve nîşan da. Ji ber berdewamiya êrişên rejîma Esed û Rûsyê li ser bajarê Idlibê bi hezaran malbatên derbederên Idlibê gihişt nava Kurê Helebê. Jêderên xwecehî ji Helebê ragihandin di heyama 24 demijmêrên borî de zêdetirî 3000 malbatên derbederên Idlibê gihişt nava bajarê E'zazê li Bakurê Helebê ku bi vê yekê hejmara giştiya malbatên derbederên Idlibê li E'zazê digihêje 10,000 malbatî. Yekîtiya Ewropayê sîzayên xwe li ser rejîma Esed berfireh kir. Navên hejmarek kes û kompaniyên din ku Esed sû dijwan kiriye serbar dike. Yekîtiya Ewropayê sîzayên xwe li ser rejîma Sûriyê berfireh kir. Hejmarek nav û kompaniyên din ku Esed sûdê ji wan dike serbar kir. Li daxuyaniyekê de ku ser malpera Encûmena Yekîtiya Ewropayê de roja duşemê hata belavkirin got ku wê navê 8 bazirganên xuya û 2 kompaniyên girêdayî bazirganan û kiyanên li jêr qeydên sîzayên li ser rejîma Sûriye û alîgirên wê hatî sepandin serbar kiriye. Li gorî Encûmena Yekîtiya Ewropayê daya xuyanî rejîma Sûriye bi awayekî rasterast sûd jê çalakiyên wan bazirganan kiriye. Bi taybet diriya projeyên ku li deverên jê derbideran hatî standin û diserkirin di encama şerê di Sûriyê de dikevin. Ajansa Rusya Today navê wan kes û keyanan ku sîza li ser wan hatiye sepandin belav kiriye û navê wan jî ev in: Yasir Ezîz Abbas, Mahir Burhanuddin El-İmam, Wesim Enwer El-Qattan, Amir Foz, Sakr Es'ad El-Rustum, Abdelkadir Sabra, Khıdır Ali Tahir, Adil Enwer El-Alebi, herwiha grupa kompaniya Qatircî û grupa kompaniya Şam El-Qabida Dimeşq. Bu yekê lîsteya sîzayan li ser rejima Sûriyê êdî 277 kesî û 71 kiyanê li xwe digire. Ji Yekîtiya Ewropayê ve bi qedexekirina derketinê û rawestandina mal tên armanc kirin. Herwiha sîzayên Yekîtiya Ewropayê ku li ser rejima Sûriye hatina sepandin, qedexekirina bazirganiyê bi petrolê û sepandina qeydan li ser karê bazirganiyê û rawestandina kar bi pareyên Banka Navendiya Sûriye û Yekîtiya Ewropayê ne li xwe digire. Serbarî sepandina qeydan li ser firoştina kelûpelan teknolojiya ku eger heye ji bo serkutkirina xwepêşandanan werebkeranîn, serbarî alav û teknolojiyaya ji bo dîvçûnê lê internet û telîfonan werebkeranîn li xwe digire. Beriyan Hacî Brokselê sîza li ser rejima Sûriyê sepandine. Yekîtiya Ewropayê salana lêvegerê li wan sîzayan dike. Elî Umar. Ji sala 2011 ve geştên balafirxaneya Helebê hatibû rawestandin. Li rejîma Esed ragihand ku wê çarşema bê balafirxaneya Helebê dest bi karê xwe bike û yekem geşt wê ji Helebê heta Şamê be. Piştî 8 salan, rejîma Sûriyê ragihand ku geştiyên balafirxaneya Helebê ya navdewletî dubare dest bi karê xwe kir. Piştî ku geştiyên balafirxaneya Helebê ya navdewletî ta 8 salan rawestiya, rejîma Sûriyê ragihand ku ew balafirxaneya Helebê dest bi geştiyên xwe bike. Balafirxaneya Helebê ya navdewletî mezintirîn balafirxaneya piştî balafirxaneya Şamê di Sûriyê de. Ragihandina rejîma Sûriyê ku ê balafirxane dest bi karê xwe bike, hat piştî kontrolkirina rejîmê li ser balafirxanê û dûrkirina çekdarin veser opozisyona Sûriyê ji deverê. Ji alî xwe ve Wezîrê Karûbarên Veguhestinê Elî Hemûd ragihand ku çarşema bê geşta yekem wê ji Helebê ta Şamê be, her wiha Hemûd amaje bûyekê kir jî
کو د پروګراما وان ده وی گشتي ji bo Qahîre jî hebe. Balafirxaneya Helebê ji sala 2012 ve hatiye rawestandin. Ew jî piştî kontrolkirina çekdarin opozisyona Sûriyê li ser wê deverê. Lê piştî şerûpevçûnên tund di navbera çekdarin opozisyonê ku Tirkiye piştevaniya wan dike û artêşa rejîma Sûriyê bi piştevaniya her yek ji Îran û Rûsya, balafirxaneya Helebê ya navdewletî ket dibin destê rejîma Sûriyê de her wiha rûbereke mezin ji bajarê Helebê gundewarê Idlibê kontrol kirin. لتوان یەکگرتی ڕاگەهاند ji ber şerûpevçûnan li Bakurê Rojavayê Sûriyê bi sedê hezaran kes derbeder bûne û piraniya wan jin û zarokin. Ji agirê şerûpevçûnan reviyan û li kolanin dibin berf û sermayê de bicîbûne. Ev çîroka xelkê devera kêmkirina asta şer e, lê tû kêmbûna şer ji navê xwe nebiriye û bi we devera girbûna asta şer. Netewên yekgirtî ragihand ku di encama êrişa rejîma Sûrî de bi piştevaniya Rûsya li ser Bakurê Rojavayê Sûriyê derdora 875,000 kes derbeder bûne. Li gorî netewên yekgirtî ku piraniya wan derbideran jin û zarokin. Ji alî xwe ve Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan berîdemekî ragihand bû ku welatê wî nikare pêlekedin ji penaberên Sûriyê qebûl bike. Welatiyên deverin dibin kontrola çekdarin opozisyona Sûrî de ji vegera rejîma Sûriyê ditirsin û çavê wan li Tirkiyeyê da ku pêşveçûnên rejîma Sûriyê bi piştevaniya Rûsya li deverê rawestînin ku ew pêşveçûnên rejîma Sûriyê li dûv xwe de bi sedan ji sivîlan ji xwe re kire qurbanî. Zeviyên bi tenê ji bo çandiniyê ye ew bi tenê derbiderên devera ku şertê de gure him bêz dike. Lê serma deverê dikeve çestên wan de û êşeke din serbarî êşên wan dike ji ber ku tu pêwîstiyên mirovan li zeviyên çandiniyê peyda nabe. Bultena demijmêr 6 ya taybet bi Rojavayê Kurdistanê Sûriyê ji we re hate pêşkêşkirin. Heşad bextewar bin.